Мен Владимир Светланов Афанасьевна, доцент кафедры агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук, агату угавлялибит. Бу үсел бутын теплисага кафедра агрономии үлялибит. Онна булланы быйыл элбак үнәне олапту бут уруккулардагар, потому что овощной дар элбеттибит. Хакка бачок каста көрүңө, перес каста көрүңө, помидор бес көрүңүн, огурцы бес көрүңүн олартубут. Онна боллагана атам бу цветочный рассаданан жаркана бут, олар атылыктакбыт. Атылабыт качыгеллери бут. Онна бу манна би студенттар бут практикаларын баралар бу теплицага, би агрономнор үйрөтөбүт, агробизнес үйрөтөбүт. Энегена келер практикаларын манна баралар, учебный практикаларын. Оннаттан быйла бие бу үнәйбит себекке бит араха мелбәте. Грандифлора дена учугай быкырсавы себеккеләк петуниялар каста элбәк көрүнгө бар, астырлар баллар каста көрүңнәре, жүһүннәре. Оннаттан Коржода корто тоторолор бут бу кален мантан бегиттен алалара ордук було чугастаганы онна бихер сада бут крепка üşüгей, потому что биги бор бутун олус шөйдө оңра бут пергоной дубут песокту бут онна нерновой борду бут барта учодан дөрүлелибит манна. Энегенен токпар өттүттен баратыттан бу үшөйдүк үшөйүнай бихене бир дөйөн көйүн сок, потому что биһэ защита растений преподавательлер баллар кинер бартын олок көрөн тохтаганы ыры даганы үйөн көйүр даганы сок болар биһэ садыбдыр. Мақта.